Halo Encang-cingnya Babe. Jumpa lagi nih sama Ondel-Ondel Jamil. Azam lagi asik apa itu ya? Yuk kita main bareng sama Azam. Halo Azam. Azam lagi ngapain, Zam? Lagi main-mainan. Oh, lagi main ya, Zam? Iya dong. Wah, mainannya banyak banget, Zam. Bagus-bagus lagi, Zam. Ondel-ondel, boleh pinjem nggak, Zam? Nggak boleh. Yah, kok nggak boleh sih, Zam? Emang kenapa sih, Zam? Ini mal. Oh, mahal ya, Zam? Emang harga pesawat ini berapa, Zam? Waduh kak. 5 juta. Mahal banget, Zam. Emang belinya di mana, Zam? Di Amerika. Hah? Di Amerika? Jauh amat, Zam. Kalau harga robotan ini berapa, Zam? Iya, yang ini, Zam. 50 juta. Wah, 50 juta. Mahal-mahal ya mainan Azam. Iya dong. Kalau mobilan yang merah ini berapa, Zam, harganya, Zam? 50 juta. 500 juta. Mahal banget, Zam. Ini belinya di mana, Zam? Jepang. Wih, mantep. Di Jepang. Kalau mobilan yang biru ini berapa, Zam? 3 juta. 3 juta. Kalau ini belinya di mana, Zam? Singapura. Oh, Singapura ya, Zam. Kalau burung-burungan itu belinya di mana, Zam? Belanda. Wah, Belanda ya, Zam. Dari luar negeri semua nih mainan Azam. Iya dong. Hebat banget. Tapi kalau mainan kayak gini aja sih, di pasar Gembrong juga banyak, Zam. Murah-murah lagi, Zam. Azam pasti ngerjain ondel-ondel ya, Zam. Emang. Azam bisa aja deh. Kirain beneran dari luar negeri, Zam. Oke deh, Encang-cingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Ondel-ondel mau lanjut main lagi nih sama Azam. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Dadah dadah.